örkemlerge uçaklar ortalarına Россия призеры olar. Örkemlerge Россия Иван Ереген bireygerler 5 türdüs nömerine hücudu oldu. Nota bilde köver tağarata veren Россияга финалга турда олус күчтә составка. Оннан Тимур Николаев гыбыды полуфиналга. Же. Тенкисиге. Оннук. Дмитрий Петрович Коркин береген призера. Оннан улахан класста тустуктары Среил Косумову да кая жута, Магомед Курманалиева да кая жута. Бәті Красноярск гәрчилләр Миндешевили академиятыгар. Оннан быел Иван Ереген береге бара жуптар. Нахашуды көрсүбүтә бит. Иван Ерген бара жуптар. Нахашуды көрсүбүтә бит. Карбактат, Якутская борьба Капсагай. Вес до 75 килограммов. Якутия, город Покровск. Вес до 75 килограммов. С красного угла. Арбатсан. Сад. С синего угла. Сидоров. Победу одержал Арбатсан красивым броском.